Nisa cia bilingi wa mauvo. Ninawikwatio kana watinda nesa na kiwiyo cha kukiende onesa kufika vau twi mwendoni wa saa 3:30 masaa ma Afrika ya umironi wa sua masaa maiduma kumanyithia kila cha kitika monova ile betane itu ya ukamba na ndhe kwisila bilingini wa mauvo ni kalibu nikadawisa hivi ya niwete mawoni maku yulwa mauvo langu unengelele kwisila ile 3:5 na ambayo tumani makuve batende vi na ndini wa mitandao yutu yonde ya mekumo kanedie mawoni maku ngwetha ndima soma watu mautumani kwisila ile 3:5 ambia na ndeto mutongo TV kwa o yutu ambekuwa na amwe kati wadatu manengete uito muthenyani wa umundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Kalonzo kuonania uthatu nundu wa kuselegwa kwa iseso ya kunyuva makamishina euma IEBC. Motetetela wako Muthala Kivila ni minista wa Kinando Kitui kuthakwa mbungeni serikali na mbunge maivitokana. Muyumbe wa Machakos Town Caleb Mule kwenda Atongo imaike ululu ticha ene ndimi latini ya maendeo. Na mang'oi miongo inana imwe kusi wa itole ka Kitui maumitwe kisasi maendete kuthinze wa kundu kutesikie. bilingi wa mauvo. Aya kalivo na ndio likanyakana umundi ni wa kelele matukuni 3 mwezi wa 12 mwaka ni wangili ile na miongo ile na inya nete warasa sikethokwa nzomo na kiolowa kwa alila mauvoa kwanzia ya meko ni Terry Mwende. Tuambie mutongo wa chama cha Wiper